Potrebni sastojci za oparušu ili vrelušu. Mlijeko, brašno i uzvrela voda. Brašno se sa vrelom vodom ukuha. Jel treba soliti prije ili poslije? Osoljeno znači brašno i malo bak pulvera, praška za pecivo. Ne puno, samo malo. Ne, to se po tevsi. Eto vidiš, po tevsi. I kad se dobro ukuha vrelo brašno, onda se naravno gleda da se ne sprži u svakom slučaju. U međuvremenu se rerna zagrijava, tepsija se naulji sa uljem ili sa nekim preparatima. Mi ćemo nauljiti sa senfom ovaj put. Malo šale, puter. Uvijek sam neki dan ruke prava. Ovo je tajna, znači bak pulvera. Bak pulver se ovako pravi, ovo je specijalni specijalitet, nisam ni ja znao za ovo danas, do danas. Aha. Pošto je tijesto mnogo vrelo, sad će biti veselo, sad se mora rukom. Znači, vrlo jeftina, pita ko ima povlake i mlijeka, malo brašna i vode, može da se fino počasti. Vrelo, vrelo. Aha. Aha. Pa mogla se vam na radni stol, ovam. Jesi, pametni. Pametnije. Za one što ne znaju napraviti oparušu i što viču da je maslanjak oparuša, ovo vam je oparuša, a maslanjak ćemo ako Bog da iduće sedmice praviti, jer sam ga i ja poželio. Može li, gospođo kuharice? Može. Super. Pa ćemo praviti maslanjak s mesom, maslanjak sa sirom. Pa da vidite šta je maslanjak. A sinoć pišu po Facebooku, ovo je kaj maslanjak. Kakav maslanjak, dragi. Ovo je oparenica ili vrilica i kako se još zove kod vas? Linguza. Znači, jest, ko ne zna da razbije, on linguzu za 15 minuta napravi i bude za sofra. To, tetka, svaka čast. I onda se ovako fino to rasporedi, tijesto. Koliko smo stavili? Kilu brašna? Nismo kilu. Nije, pola kile, malo jače. 700 grama. Oko 700 grama brašna na ovu tepsiju. Ona će biti tanka. I, gotovo. Pravit ćemo drugu vodu. Ovo nije za najest, ovo je za recepta. A za najest mi ćemo meso na suho nasjeći. Neću, spali mi je, bila sam zagrnula. Dobro, samo ti. Ne skiraj Ma se, je. hajde go. Pokrivena žena moraju biti. Jest. Da se pita ne bi dizala iz tepsije, ovako se napravi ove zimske šare, pošto je zima, zimu se prave zimske šare, da ne bi klizavo bilo. I mnogo je važno da se fino rasporedi, da bude jednako tanka, odnosno debela.
da bi se kasnije bolje jela. I znači, kad se to napravi, onda se... Ne. Šta? Ne, to sad nešto. Da se brže zapekne do zgor rumenija. Da bi bila ljepša, slađa, mlađa, malo se namaze sa pavlakom ili u ovom sistemu sa krem friš. Vidiš, ja nisam znao, zato ja pravim drugčije, ja je pečem na suho pa kasnije zalijem. I ja sam nešto naučio. Ma, mrtva bi je ustajala, kaže, sad eto, prokuhana je voda, ona bi se mogla i sad jesti. Vidiš, ja bogam to nisam. I ja kad ja još na moću povlaku stavim, znači. Ja. Evo, kupa se. Bravo. Ja, Poljev, vićeš eto kako ja, a kako ti, po tvom receptu radimo danas. Hoću ja da naučim, vidiš, to sam ja naučio. Super. Ništa više. Rerna je zagrijana na 200, 300, koliko je? Evo, tek još 200. A, hoćemo li je staviti na 220? Može, dosta je. Evo. Tako ćemo to staviti u rernu. U tom periodu ćemo da napravimo poljev za pitu. Znači mlijeko. Imamo maslo, mlijeko. Puter se malo zarumeni i onda se malo zagorče. Mlijeko. Jutros pomužena krava, pa sam smo napravili u ove. Ja volim kad ima dosta poljeva, pa ćemo kasnije onog hljeba od juče malo umočiti ako nam ne bude dosta pite. I jedno šlag sane. Neće šlag sane provije, zato povlaku ne stavljamo jer povlaka hoće da provari se. I ovo ćemo sve malo do tačke ključanja da zagrijemo. Nakon 5 minuta znači je se počela da se peče, temperatura se smanji na jedno 150, a u tom je mlijeko provrilo i skloni se sa strane. Čeka se da se ispeče pita. I nakon 15 minuta pita je gotova. I onda se fino zalije sa pripremljenim poljevom. Nije se prosirilo, to sam ja stavio povlake. Jeste, sad nije se rastopila dobro. Sve ti sasvim. Sve. Šuro, sad, molim. Ajde, dobro. I onda se pokrije da se malo upije. Znači, bogata pita. I dok se pita malo ohladi, ja ću da vam dignem na YouTuber ovaj snimak da bi mogli s nama kasnije jesti. Bujrum!